cyangwa bigenda bigenda gute nawe nimutuze turebe uko biragenda bimera fresh. Ikipe ya Rayon Sports rero tayari nyine igomba kwicara kuva ikibaho ikareba uko ibintu bigenda bikemuka mu kipe ya Rayon Sports. Mu kipe ya Rayon Sports rero amakuru yari arimo reka tugende kureko mu gitondo ntabwo umwanya ari munini cyane, reka dusimbuka tuguruka mu kipe ya Rayon Sports rero ibisi byakorwa byaje kugira reka tunereke mu kipe ya Kiyovu Sports. Ikipe ya Kiyovu Sports rero babivuze ko yari yatangaje ko hatabaye inama rusange kabisa kugira ngo baterane bashyire ku murongo buri amafaranga bazifashisha mu mwaka w'imikino, ntabwo bari bwayo yo kwitabira umwaka w'imikino w'ikipe kabisa utaha hatagize inama iterana kugira ngo babanze ibintu bitandukanye, ntabwo bari kugira ngo bitabire umwaka w'imikino utaha. Ibi ngibi rero byabaye nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sports ya Kiyovu Sports igiye kugenda bigora umwaka w'imikino washize, aho bagiye bisaba ko igomba kugenda ishaka amafaranga kandi mu by'ukuri nta nama mu by'ukuri ariko baravuze bati cyangwa abayobozi bakuru ikipe ya Kiyovu Sports tukareba uko ibintu twabifinaliza kugira ngo gahunda zirusheho kumera kubera gufasha gusa nta kintu na gitoya namba kigiye kibayemo habe namba kabisa. Ni ukuvuga mu kipe ya Kiyovu Sports naho bimeze by'ukuri rero ishaka y'u Rwanda kabisa igomba kugenda itangira mu mezi atari menshi ari imbere, by'umwihariko mu bigo menshi bagomba gutangira ikipe bigomba gutangira mu kwezi kwa munani, aho shampiyona rwose atagize igihunduka mu kwezi kwa munani bigomba kuba yagarutse, abanyamupira tukongera tugahura, abanyamupira tukongera tukagenda duhura ku masitade tureba uko ibintu bigiye biteye. Muri komenti baratuganireho amakosa amakipe yanyu mukunda, amakuru mwagiye muyabona gusa muyabona mu buryo bukwiye. Muri komenti batwandikira no kuri live chat bagenda twandikira gusa tubwira ati amakuru mu kipe yanjye muyabe cyangwa nayo muyahagije, muratubwira ati se sound kumva neza cyane ibintu bimeze fresh, muratubwira ati gusa mwatubwira amakuru abavuye mu makipe runaka no tutayivuze ko amakuru ya siporo tutayafite ntabwo ari bakubwira ni ibi ngibi n'ibi barakufite icyo ubwira rero watutatu rero kugira n'ikipe no gute nanjye girane mwene ibintu bimeze gukina kujya ku kipe reka tuve mu Rwanda rero ariko mu Rwanda reka turebe abavandimwe kabisa babagiye batwarikira kugira ngo dusome ibitekerezo byabo, babagiye batwarikira banyuze hano muri comment kabisa. Uyu nguyu bamwita Rene aravuga ati mude amakuru agira ku kipe ya Football Club mu kipe ya Football Club amakuru nayo arimo ntabwo cyane dore yuko muri radiyo irimo kuvuga intango murabazi bamaze kubamenyera aba ari inzobere koko izina riri kugira bafite serivisi zitandukanye hariya i Remera mu Giporoso za online multimedia ndetse na technical services. Hari nimero wabandikiraho murazibona aho ku ruhande rw'ibumoso ziherwa n'icyenda kabiri, iyi ni za WhatsApp ndetse nizo mwahamagaraho z'icyenda karindwi. Ahangaha urajye uzura umukiriya ukagenda uri inshuti. Bati turakora serivisi za tekinike, repairing, maintenance y'ibikoresho bitandukanye. Niba ufite igikoresho cyawe kijyanye hariya bantu mufite ukunguka kwa munani nta handi ni mu nzobere multimedia solutions babakorera amavideo y'ubukwe, invitation card ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyapa abacuruzi nta handi ni mu nzobere multimedia solution. Uko rero gahunda rero reka twavuge turi mu mugambi runaka nyine twavuga tugana Rwanda Afurika rero kiba kivuga
iwacu mu gihugu cya Tanzania. Rero dore ko ikipe y'Afrikanisi yamaze kugenda igaragaza ko yifuza by'umwihariko kugeza mu ikipe y'igihugu Amavubi. Kandi kuba mu ikipe ya Kaizer. Uyu nguyu rero yamaze kugenda agaragazwa kwifuzwa ko bamusinyisha imyaka 3, mu by'ukuri akaza kuba ahangana izamu hariya mu gihugu cya Tanzania mu ikipe y'igihugu Yanga. Ibi rero bikwiye kubera yuko ikipe ya Yanga Afrikanisi yamaze kugenda bakonfirme ko igomba kuba Kigali gukina n'ikipe ya Rayon Sports kuri Neyode tariki 15 ukwezi kwa munani atageze yiruka gusa kandi ukakomeza kubona ikipe ya Afrikanisi ariko muri Kigali ariko ikipe ya Rayon Sports ariko nayo kuri ikipe dore yuko yakomeje bakunze komande zombi mumeze fresh yaba ikipe ya Afrikanisi yagenda yiruka kuri Sport ikareba uko bimeze yaba ikipe ya Sport rero nayo yavuga ko ya Afrikanisi nayo ikareba uko ubuzima bwagize abaguze betari yo kubabuza muri Afrikanisi mu matsinda yacu cyangwa se ibintu ntabwo bikunda fresh cyane. Rero murabizi neza umukinnyi wakomeye kabisa muri Afurika bita Kontore babivuze ko yaje kuba umukinnyi ukomeye kabisa. Muramuzi dore ngo murigenda mumureba ari kumwe na Dr. Mupira kabisa Pep Guardiola. Amakuru ahari kabisa uwo bita Kontore yamaze kugenda yerekeza mu kipe ya Manchester City nk'umutoza wungirije bita Pep Guardiola kabisa. Pep Guardiola akaba yarokose undi agomba kugenda ashyiramo filozofi we dore ko umupira kabisa ari ibintu Pep Guardiola yumva kandi n'amategeko akabizi dore yuko abatoza bagiye bakomeye ubwo bari kubaka amakipe ajya kure by'umwihariko amakipe akomeye ku isi ubwo by'ukuri harimo agakomeye k'igihugu bita Pep Guardiola urugero ikipe ya Madrid Xabi Alonso yabaye umukinnyi atorwa n'ikipe atorwa na Pep Guardiola ndetse akaba n'umuntu kabisa wagiye ugirwa inama nyinshi cyane na Pep Guardiola atandukanye. So kandi bakuta bigere tutakutoza personali bakuca abantu ko yaje kugenda amenyesha ibintu bitandukanye binyuze mu biganiro bagiye bakora ndetse n'ubujyanama Guardiola yagiye amuhereza ikigize cyose gitoki bayego. Ubu rero icyari cyo Pep Guardiola yamaze kugenda abwira Twitter Kontore ati ubwira kabisa nawe ugende umufasha kugira ngo ibintu birushaho kugenda bibera fresh cyane. Ikipe ya Chelsea Football Club rero nyuma y'uko Chelsea Football Club baza kugenda itwara igikombe cy'isi y'amaklebe ubwo ikora hari nuko Chelsea Football Club y'amafaranga angana na miliyoni zirenga 242 z'amayero uruvuga ngo ni amafaranga menshi gusa yaje mu mafaranga y'u Rwanda n'amafaranga cyane kuko yamaze kugenda ihabwa bijyanye n'ikipe nuko tugomba kujya ku isoko tukagura abana bacu. Ubundi ikipe Chelsea Football Club imyaka iri imbere ikazaba ari ikipe ihangana uburyo bukomeye cyane nta kibazo na gitoya kibayemo. Reka twavuge tujye mu kipe ya Man United ibintu ntabwo bikwiye kugenda bimera fresh. Ni nyuma y'uko ikipe ya Manchester United nta mukino n'umwe izakina nta n'imwe izakina ku mugabane w'Uburayi yaba Conference League yaba UEFA Champions League cyangwa se Europa League nta n'imwe ikipe ya Man United izakina. Ariko amakuru ari ku ikipe ya Manchester United ntabwo mu by'ukuri ari n'ameza dore yuko binyuze mu mutoza wayo kabisa Ruben Amorim yamaze kugenda atangaza avuga yuko nta mukinnyi ukomeye nta mukinnyi kabisa ukomeye ikipe ya Manchester United yifuza kongera muri squad yayo dore yuko ntabwo avuze mu buryo bubabona avuga ati nta rushanwa tuzakina ku mugabane w'Uburayi bityo rero nta mpamvu kugira ngo abakinnyi bajye bakomakomeye dore yuko nyine abahari barahagije gusa barahagije. Ariko njye nkibaza rise ikipe ya Manchester United ni ikipe rwose ikomeye kabisa ifite ibikombe byinshi bya shampiyona byo mu Bwongereza. Ariko ukibaza ngo niba nta bakinnyi ufite kuba bakora igikombe cyangwa bahangana yego mu by'ukuri ntabwo bazakina Champions League ariko bakomeje guhatana kugira ngo ibyo n'ibindi nibura bazabikore
babasha kugenda bazana kugira ngo bagaruke mu ikipe zenye za mbere kugira ngo bagaruke mu mikino nyafurika. Uwita Marcus Rashford kabisa barabizi neza ko ari mu gihe cy'imyanya ubu ngubu birimo byibazwa se uwita Marcus Rashford aragaruka mu ikipe ya Manchester United cyangwa se arerekeza ahandi, ariko ikibazo cyane ni uko ikipe ya Barcelona ariyo iri gusoma gushaka Rashford, ariko nayo ibintu no kugenda byanga ariko ubu ntabwo yagize ikintu gihinduka. Uza kubona uwita Marcus Rashford yongeye kubona ikipe by'umwihariko akaba yasubira ikipe ya uwita yavuze byamaze kugenda atanga bongeye kumenya inkingi zitandukanye. Uwo bita Marcus Rashford rero nawe agomba kuza akaba yagenda yunganira uwita Barafinha ndetse na Lamine Yamal akorera ku mpande z'ikipe ya FC Barcelona. Gusa kandi mu kipe ya Manchester United tugenda tuvugamo turabizi ko yamaze kugenda inategeza gufata wita Anthony wita Imbumbe yamaze kugenda atizwa mu ikipe ya Real Betis, ariko ubu ngubu amakuru ari nuko ikipe ya Betis mu gutanga miliyoni 47 sinzi niba ikipe ya Manchester United iraza kuba yemera iyo offer ya miliyoni 47 dore ko amafaranga makeya, cyangwa se ikemera ikavuga ati nagumeyo cyangwa ikamugarura iwayo, dore ko amasezerano y'umwaka umwe yo tayari aba kugenda agana ku musozo w'ikipe ya Real Betis. Reka rero dusoza tubashimira mwese twabanye tuvuga tuti amakuru y'imikino yo nakagaruka kabisa, uko update igezweho nta handi ho kumenya amakuru y'imikino agezweho ni kuri channel mukunda ya Internet Show. Gusa nta kindi wowe utarakora subscribe kabisa, wowe utarakora subscribe yikorere muri comment uze turi kumwe, hatagize igihinduka gusa mu kanya mu masaha ari imbere makeya tugomba kwamenya ayandi makuru arimo twakomeretse ikipe ya Sport. Ese n'abahanzi bamaze kugenda baturuka mu ikipe ya Sport kuri Rewa Day rero baragenda kumenya fresh gusa hano kuri TV show. Gusa nta kindi gukora subscribe ibintu bifite fresh cyane, ariko hariho tujyanye kugira amakuru avuga mu ikipe ya yamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu kabisa. Rero nko abakunzi bagenda bayitazira bayita ibintu byayo nta makuru menshi arimo kuko imyitozo yo ikomeje kugenda ikorwa nta kintu na gitoya kirimo kuko nagiye mbivuga amakuru haruguru. Rero reka mfate umwanya nshimira abantu twabanye, by'umwihariko ndashimira abantu babagiye kugira ngo dukurikire inzobere muri temetera z'ashuri hariya inzobere muri temetera z'ashuri gusa kuko hariya igikorwa cy'umuryango wa kugenda serivisi y'irembo zitandukanye ndetse bose by'umwihariko abanyeshuri gusa bakeneye kujya ku ishuri bakeneye bitwaje ibikoresho by'amashuri bagiye bagabanyirizwa ku buryo burambuye ku buryo buhagije. Gusa nta kindi bavuze zabo kugira ngo ndebe ukazahamagara ushimira uvuga ati nawe watangiye ahantu heza kugura ibikoresho ibindi reka gushimira kabisa. Gusa twakwamye nahuye n'umuntu arambwira amakuru tubwira n'ahandi tuyasanga tubwira mbere muyakura hepfo n'abanyamakuru bakomeye batarayakora. Siporo cy'abana cyambere n'akazi amakuru no kwakumbura umuntu akashaka ibitoresho binini akagenda anyuza mu makipe yombi kabisa yose uko igiye kabaye amakuru yose arimo umuntu akagenda ayamenya fresh. Ubu ngubu transfer kabisa imenya ko yo bita Kwizera Olivier mwagiye muyimenya muri abantu babiri kabisa no kuri David Show, ndetse ni transfer ya Mpari Fiacre ngo mugenda muyimenya muri abantu ba mbere sana kabisa hatagize na gitoya giheruka. Reka rero bashimira twabanye babwira ni Uwiteka ko akomeza bari hamwe muri uyu munsi abarinde ibyo mu byose bigende bimera fresh iyo mugenda mugende muhihuza. By'umwihariko ndasuhuza abantu bose barimo kugenda bajya ku kazi babwira ni Imana ibaha umugisha ibyo mutekereza byose kabisa mutuze uyu munsi uronke mu n'abakiriya kabisa ibintu bigende bimera fresh kabisa. Abandi umuntu kabisa mbona utwandikira akagira ati ese umuntu ushaka kwamamaza kuri channel yacu dukunda ya Inzobere TV Show yahamagara kuri nimero nta yindi
nimero uguhamagaraho mu gihe waba ukeneye ko twamamariza ibikoresho byawe bikagera kure, nk'uko mubibona ko tugenda tuhamamariza n'ahandi hagiye hatandukanye kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera fresh. Nimero yo guhamagaraho nta yindi ni 0788 ndayigusubira 0788 ibindi rero uteka zanofisha tugende tumera fresh